Kene perunukane kerasa subuh tan bina cicing borosan tingkah pamane ngolah betak basang pamane dong kan kewala paman sing pesan ingat gitu mambewek lah tapi nenek kene ki ada orang paman kapine lah ha Wagong dados Brahmantio palungo cukur dewa rek dewek titia dados nenten kemana hantu pitiang raton wagong nenten kemana nebo ulian gelas sideng isine ngatur paman makadong-kadong wesan gelangannya anak-anak sumpah tua memadu kasang radini memadu ben memadu nomor dulu coba bayangkan paman kekenapan pamana gelang memadu nomor dulu dadi das gelang madu paling cerek aduh ngopidan man gelang mandilira makin dumuan dados di kebangetan pisan palungo cokor dewa ngayunin makin napi tujuan palungo cokor dewa merabian meriki ke jagat widya pura tenika kemantin dikayunin rin manglene presiden palungo cokor dewa nguasi tuwi jagat dari kiring widya pura karena sabun ikut ayun palungo cokor dewa saja paman do mulai dua tujuan gelah ne utama kewala nu tegarang paman ngena saling ke gelas sidang mulai di tujuan gelah itu paman adi rasa mulai di kayu ni dah beli agong subuh sing sidang gelah yang ingat-ingat ngelatih sayang lantas tugas segala marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman aja subuh nawang tugas marah dekat ini kengket ide beli agung nggak melingop takut nekap penenggelam makayon gelam mesiram na ide ngamilang toyo di kengkene kagak penyaplok nyonyo berjemaah jani adi bisa ke kene paman di jana yang miripnya tuno paman oh iya nasapun iki kuentenan palungo cokor dewa ritamangan makin sampun kerasan dewa titiang doanin sampun lami palungo cokor dewa nenten anang tangkil ringi doa anak kelingsir iri kering gua maya genggong mejantan tuna mejantan nerarat kawi bawan palungo cokor dewa kawi sesan palungo cokor dewa man yen sente paman matur keto gelah ke masing sa paman saja jenengan ne saja neng ranaya bener gelah sing teh ingat katurang pemenang marah peken jong niang lah itu di gua maya mana jani galak-galak karena orang pemenang hijau gelang kali pemenang paman yene sensi de gelang orang cina bayar kal pernah dene paman sekarang paman mati bung iya nuantah kangkat yuki atur ciciang gumandiring lagi palungo cokor dewa madwe putra kualon yang niki makin atur itu anak kelingsir pindah ke pemenang pindah ke upeti manglene presiden ngawawahan kawisesan palungo cokor dewa aduh sedang malah pesan paman misi buka dor paman itu saja putra kualon gelang nyanyi medwet lu bulan wani bin sadar ne pindah ke pemenang utama paman lah masih kasep kan siapa niki mangkin diring gelarang dharma wecine dharmaning pengliakan konesian dan luah derangkan kalau ngocok pada wong puriang ciciang makin dikeleng gelongkor ini terus
Sing mana nih detutun paman? Pirakin titiang hidoy anak nangis sungkan. Sungkan jesing. Kewala dari sing kekenak ban gelap paman. Uli dipuanjani. Setungil tengah lemang iceneng metangi keduluren ban tangis paman. Bro. Yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawagang matur sisip di tiang rin. Mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa. Saya neruntik pengiring-iring Idoy Raka yadin wenten Idoyari menyang Cukuri Dewa dikalih raina Ratu Borbong Dipuan kulun paman. titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya tauningahnya ngering Idoy Raka tang wenten wonten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantos sang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah liring jabut tengah dua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang ratu waku Ngelawan ban kengken. sapuniki lek nenten titiang uningayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonen medrebe manah ajerih kali punika inggih malih pos-pos kadu waku petang dadat jaga nenten keni antuk titiang elingin kangin kau pemedal duwene kadi punika nyelek ring ngarep titiang bos wau neton titiang suara ageng-ageng ring pengapit pemedali Rasa meglanaran sunaran. sak mato ical makasami Ratu Agung kedatang ring kidam mangpadah sugro Kengkenan ras paman. gining rasa yang titiang tundun titianga dewek berat iling titiang ring pepesan nake dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapa gerainan sengkalo nyen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagokan tembok di kudo apa pangkung bisa kat cepurin pedam mangibo di tanah iling titiang ring punika Ratu Agung Kengkenan ras paman. ya tiang titiang yadin titiang memargi nenten keni antuk ketiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin mulas titiang ring ajang pemedah li Ratu Agung male jebos sampun jag wenten jat mau agam-agam sarang kalih rauh saking puri Uli dipuli penekan kenawan paman ngatin paman. kadi atur titiang wau raina wengi Menangi dewa ning apa ya nih paman tuh? Paman menangi dewa nih. Jajak dari rasa paman medan. menawi Menangi dewa nih antuk titiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina Ratu Agung Paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman. Kemudian ladeng. Ini dewa nih. menang iki titiang menang Kau dari dan rako nangkilin ini di dewi paman yang alengan paman. Tidak yang tinggal ning dada sapu niki semeng ladeng Idoyana iki. nah dak sungkan Ratu Agung Nah kengken untuk idewo dengan mana cini dia pin paman Sugro dia namung tuh sekan ros punang punika riyin dikayang Ratu Agung utus titiang kijau patut titiang memargi ngerurung Inggih, palian terus niki. nangdo wenten ngayah nambah nin sungkan mumpung Idoyana muang kiane cini lautang paman ngalih balian iya Beli paman Ih, ya kamu paman kerajaan aku. paman. Di tiang pacang kepom raja jadi duna suang-suang. Paman ini malu ireng ide ibu pang lapan. tadi paman Tapi malah kirang beli napi tadi rang. butuh kepesan beli tekan lacur Napi. ini yang subuh sedo Aduh beli. Sapu napi asli. Amat tanpa, Pak. Paman. Paman tiang raja nih paman. aku napi Beli. Ada napi beli ada sop yang mutan beli. Ya.
ceneng sedo adi. Ceneng Linoy dayana. Dua gol. Launang dewa layon ide yana rieu linjang di balai semua. Sapuniki beli wawu bisa nih cening nak kenyem dong di tiang gedongan biragi di tiang ada si penangis kodropong di tiang mulai pergi dong sampun emang kini cening sampun sedang tapi puaran di tiang kantun mau repli nanti tiang nenten sidang sama doang perdi sentana Nemangken wenten lare si cening nepatan ngentos linge beli sampun lare si cening sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang ya diastun titiang mau putra kwalon rengi cening mana titiang cungku pisan beli Wantarengi cening di tiang pacang landeng ang pedewekan riwakas kayang di tiang itu beli tuan ini mangkin sampun iki raris kawentenan reng siro reng dijo di tiang pacang mengeklandengan beli Kengken melah raosi dewo di pelengan jani manis atur dewane teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kante wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau sana sapun itu beli kemudian marajani ada ulung rawat si dewa buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang rawas buka gitu beli sampun nanti geles salet arso napi mawe nanti jangan tenanen matur sapunika dua ning ne sampun lintang icening nak becek-becek kan tenang tiang rasa sampun cuma gar mana tiang beli yen dumun pe tiang matur sapunika dan saat maka tiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun yen beli bon subo jagare awenan sing ado atur dewa ken beli kan tegarang kenah-kenahan ini patut sanang lantengan dewa jani ini patut sanang jagarang dewa dugas mbok dewa ini ngelekadang cening bagus ping telu ping pat kau katulung-tulung mangane pan sido je dewa mapi tulung tekeneng mbok dewa ini perjani ngaji momongol ngaji sing ningah mulo kene perah nak memadu ha beli nenten nyurianin dawa punika di tiang melaib ngerara balian siap dong boya lantas di pulangan kan agon-agonan beli ngai santanu cari ceneng bagus pangado nyayut kelacuran beli nene ukas nejani ceneng lantas subuh situ nyene patut ngentosin linggih beli ngemutan yang jagat di video ya namun tuh tebatin bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo manene pangsido ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna bakten bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulang makejang pejendangannya apa gunanya gelah nyungsung merajaan rasa saya ada wiki asong sekedeng dewek gelah makin duanin yang pemerajaan ku nganti linggih kita sang yang kita mina bandi tiang sampun hati palukut duanin wentan sastra sane ngamalsan sane mengaring sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentan andi manusia hidup iri kiring mercepada
wantah mawiwit saking eklatmu sangyang eklatmu ngawiji lampu sekalawaning perdana mangerdana sangyang purusa mangerdana sangyang perdana raris wijil utpedi setiti kelawaning perlina doanen sampun panemaya doyana punapi anduk di tiang ratu wako kengken paman sampun panemanya yanak lino gitu waduh kowe dengan paman kelawan Raden gelah tegarang kena hangmal dijadu unuk kene kengatanen nakalek modos lubulan subuh lantas ngemasin situ di belangan jan wena sesedan hutan lah tanpa jalaran tanpa sangka jag nadak sare di belangan jan dini lantas bakat benglah mikayunin iyan sing ado manusia mata kane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi kemudian pianak lah situ dini bakat benglah mikayunin dini ya subuh kau cap leak niste nerguno ya tadi liak yang yedot nyendokan kawisesan sing pantas nak alik metluh lubulan pak di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah topang pak aja kena sampun ang runtuh ang wajan sampun kedua ilo dahat pisan ratu wako Tongponya lantas pak rasa sing sidong yang penelanan sakit kayu telah di belangan jatuh agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekining itu nih jani cening lah tak sumpah saja nih cening bagus si dewa nih las pesani dewa ngalahin aja antosan haji nih hajinya dia lah karena untuk perjalanan dewa nih antosan haji nih taman ayo man ayo alon-alon rian margi beli cinga si kiam di tiang beli mama nawagang mamitang gugro di tiang dua suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangyang aturin cukuri dewa sesampun pangihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan cukuri dewa elingan nenten idoyari Raden cukuri dewa kemau nenten idoyanak para putra duwe nuwe nang linggih cukuri dewa pinake tedung jagat banyak duwe ring video pura sami nerebe nang linggih cukuri dewa sampunan ring puri kemauan pikayunina bobot kautaman linggih cukuri dewa pinake naturak wantah midah dabin waduh duwe sami yang cukuri dewa nuwate makin ratu biserang pikayun duwe mangdo sido nenten pasah pacang regiana saking sekala rauh kene sekala ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemarkan cukuri dewa lina kemana antuk titiang sayan doh linggih hidoyana sayantan kepanggo semalih siro patut midah dabin jakat duwe ni ratu lugro ya den ido dua go ngalit lina ido ne patut nunas linggih cukuri dewa pungkuran nyakre werti kadi atur dane parakan cukuri dewa belin titiang siro sido pacang nambahin pekayun ido sangyang tita wenten anak ya den nenten saking pepadan mas ido ratu dua go daler ide warih cukuri dewa dereng ide picayang jagat duwene kemana antuk ditiang nenten wenten bau dando ya ada pengabih nenten ngiring pemutus pikayun cukuri dewa nah wakang paman di sumpahnya lantas ada pamumun paman kegede-kegede sido pasah ngapurno yang kayun lah paman sedo ya kone cening bagus kudiang lah tanbina ceratur pamane
ada jeneng bagus semara putra subuh meraga dua nak pantas gentos linggih belah diutas dua gelah mau balik mau pedih kene paman melah nyen paman ngemani jeneng bagus semara putra bien lantas ada manusia mata iri nutuk lantas perjalanan jeneng bagus ampun lantas orang sesida-sidayan titiang lah lakar kebumi indah yang aksi layu layon idoyana rasengsak nyata yang ngelang ayo nang ijening paman bro napi malih cukuri dewa saat maka putra antuk memasang titiang memarahkan diriki yang dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut di kayun cukuri dewa menawi nenten dina rak keduaku napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri rautne saking negarang paman ngapungatur kengke menapat gelang ngisi kayun ngelari tamangane jani paman keselak rasa manah di tiang ratu dua gongcen ngawana ngasa punika kengken cokori dewa ngiring pemargani doi raka melinggih ngerahino ring puri wenten tur mengalo kadi mangkin niwakin purin cokori dewa nenton sido kapi kayun antuk cokori dewa sing kekenal nabi malih titiang angin cokori dewa parakang wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raino titiang nenten pule parak titiang raris di kain cukuri dewa doh sido pacang antuk titiang ngemana wantan yang darah patut titiang ukuh wenten tuna sang ring cukuri dewa menunu apane katuna sang paman sapunika aku dikalih raine wengin ne buya sapunika benar titiang nenten dados 11 sering jago ring karang kepati kan adik edo nenten kemana antuk titiang sane dumun-dumunan lugro di pipuane nahanen dan titiang sapunika mekeledak manah titiange kadi Daud eling memanah nangkil ngepuria benar menawi punika sampun cihna kaon toning sedurung punika manah titiange kadi bok sapunika wau rauh titiang ring ajang pemedali ratu benar Mas Riyad jak pedang jagate titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padang paman kepedangan nggih we nang nenen maluno kemudian tadi tengah yang latri anum tangkil kepuri apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang jak ya makita menit sing itu kemudian tangkil petang sudah dipulas rumah kita kok niku sampun ratu duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ering ajang pemedali malih jebos diragen titiang sampun klesak agang mas wahro apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang benar medongangan raris titiang lek tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten jagerauh jatmu ageng-ageng badang-badang sareng kalih saking puri atuh sane muani malih basangipun tadi bodak kekalih wenten ageng kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengan klek sapunika tate galang ton titiang rauh saput ne pangitu kandapan paman nginget nggih sampun namun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin kamanipune selam makaman selam nggih kumisipun nyempang nasipun gembrong nih tunggra man ngetor makasiki dewe titiang bangun di tiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganjak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang man punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin oh ajak daduh nggih luh muani jatmo nggih luh muani nggih sane luh anapan enep nggih rupane ratu titiang tuwa anggen kedewa parakan yen
pianak duwe titiange parakan kordewone pinih keleko sane sampun truna. Bener. Yenipun memanah titiang rarahang mantu yen kadi jatmone panggih kalih raine wengen iki titiang rarahang mantu bang padan kon wehin titiangipun nganten. Pangayang atman titiang magantung ringting petonge ampun nang titiang kadang cucu. Nyana paman. Nang tegarang paman matur. Lemone loh tok kenapa paman ngingetin? Niki. Yen lemone keliun pengayah Adipuri ada mirip mesai. Pengayah nenten wenten sapunika. Mat. Sane muani malih dumun aturang titiang inggih. Yen sip-sipang titiang ducuk ipune ketenang titiang riyen. Oh caranya. Wonten manut enten titiang iwang ring Cukuri Dewa. Nah asli apa? Kadi parekane belin titiang pisan. Kok kene? Sapuniki pisan nggih. Weh, no. Senudang beli tadi angon anu produk ibu. Marada awaknya gede, jak beli bangun, jak beli borang anu. Mela-mela nake malu nampi munyin nyamoa. Yen paman kena bon mesin caro nyen, nak caro nak mesin sing artine saja. Kemudian jak caro negakin ke debong, koden tek jet embe belus asah. Nyen ketu anu mirip sing kalian sedron upodan beline. Dah nak maro caro sing artine sing. Paman. Ipun sampun belen titiang gitu maro yo tiang beli mantul. Betulan tau. Paman ngorane wani besakan cara ieu. Nggih. Pemakasane lo cara nyen paman. Awanan titiang uning ayang ring Cukuri Dewa nenten wenten panyeruan pengayah ring Cukuri luh sapunika rupane. Kemaon ya matur ring Kodewa menyan Kodewa ten wikani doi rakot taler nenten. Adi misi ketok kengket. Kadi Cukuri Dewa bisa. Dong jak jalan ulang anu. Ya lo jalan mulo ale gawe we. Apa ya kadek? Kengket cara Titiang sampun matur. Jatmone pangyen titiang luh muani. Sane muani kadipun, sane luh kadi sira rares Kordewo istri. Ne pangihin titiang nak luh ten adongan nake luh kadi Cukuri Dewa. Nah adanya no. Anakne sapuniki pisan pun kadi Oke, Kordewo. kene sakoto. Paman aja melajak bangin apa man. Rasa sang saya kayak ngelanampi atur paman itu. Ada sapunika. Paman kadang sebenarnya. Buat penyengkar puri Widya Purone kengket. Nyatur bilang busu. Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. Ring ajeng Nah. medong rume malih Benar, medaging benar. inggih. Saling kemisi caranya atur orang paman itu. Merupa jelema gede-gede. Kadi rasa nu matah senjene yen makana jele manyen ke puri sing sida paman. Lugra. Suwun titiang wacanan Cukuri Dewa yukti pisan Ratu Duagung. Yen wenten jatme saking jabo memanah persangga midap ke kentanang titiang riyin. Memanah ngeranjeng ngepuriang jantan nenten mersidayang Ratu Duagung. Menin ketu dah ditanya ke aturan nomor ide Duagung istri. Mirip nyen bisa ngeliat di puri yen ketu. Terus yang ada liak yang di puri. Sugra. Awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah. Nak mulo sing uli jaban mirip tekane. Yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya Menin ketu nyen bisa ngeliat di puri. kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang cicip ring Cukuri Dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo lais adolan daganganipune ngererahipun perabot pekakas ne muaste pengelalante suwen-suwen wayah pengelante dados leak. Ayo nang Kordewo. Yen wenten nak muani. Yen rabi, yen lako, yen somah, gemas kereng-kereng melegelang sane lu. Rau saking meklecan kalah matajan tenah somah ekrontang rau cuma. Nage pengangge karada poten wekin malih cok-cok sane lu. Ngererah sane lu pekakas penangkep bangde somah jajak. Suwen-suwen daler dados leak. Kayo nang Kordewo. Nepine kaona sapuniki. Yen wenten nak memenyan, wenten nak memadu. Nabi malih memadu, nak muani, nak lanang siki, perboten sarang papat. Wenten raris kampek, kudang sase boleh doman abisana. Atot-atot boleh nang kecereat. Itu kejang tadi itu no. Ini iya atur. Oh nyindir bapak man nyindir Mental. Uniki sane rumah serapi somah kampek ngerarah metegap-tegap. Ngerarah pengasren ne bocok mangdo ngenah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo ngenah putih ne bongkok mangdo ngenah lanyar
ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pini utamo angin naur upeti ring sane nguwehin kekentan-kentan kekene aturang ring Prajapati ring idam taro ring dalam kualon dan bongan napi malit anak peklan nak sios lagi sarang raino lemah racu pedalam meme dewa mara petang cara ketimun keleput gedang bubut paman dia oh matur kita jajak ayam gelah paman depan deo janian ya diastun yang gelah mau menyam ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelah kali ke yen wanda dados tuna titiang sampona gelah sampona ngerara sapunikon awak kordewa durung dados duwe putra yen mangken nganggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan nih kedo paman nggih semale nek kaone ring kampung kordewa lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengeleakan napi kayo nang kordewa paman mau ireng belen gelar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal-gamal kordewa buntut titiang kal keber kenten genit tuh bangi kudu apa sing disiliman gelar ajeng paman paman mau ireng belen gelar itu paman Aduh agung tak kengkene malih jajah titiangnya dikalih raina rao tadi kedo wau titiang selede tu ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu abang panggih kalih raina paman so Hei, Romi. kempring bayun gelah ajak memuji ke di pamanan nomi Lemon niki sampun ya nom dan belah celang mata lipun yen kantin ne bang awang dayo ne kene aduh bisa macet urusan layakan nih tidak ada sampun niki doanin sampun presiden ngamulihan tamangan makin mejantan pisahan sampun doaku ngewowokan kawisesan paduh dokor dewo kena paman cene ngawin ada bicara buka jani si dodas majalan winayan gelahe bakten pamanan sangat karana ya titiangtan kumanti subakti ring linggih palungo cokor dewa dano ring dewe titiang nak mula prahak itu paman kewala yang kayon-kayon nang gelah lantas bakten pamannya kalawan yang pican gelah rasa sing mesaih paman dados sasapunika nu gede nang sangat bakten pamannya nencan ratu agung duanen sampun makeh pisan palungo cokor dewa mapija jatuh ring dewe titiang terus yang ada aden nih paman dados sasapunika kapan paman ngatur orang budi dong sing mutang budi gede gelah pekening paman apa menangon gelang walas paman jadi kene san batena banyak metimpa banyak mesai baktinya kelawan swecane sing ada ngawet dinone janisan yen paman pang sidang ada orang ayah kape ngelam kat ke tengah kat ke sisi dan paman Wagung perkengke dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe atuh kene kunapi niki ratu wagung yen cara montore sing kita inggih yen super segar bayone kan tiap hari ya nama inggih ale muatang liu-liu go setorane masuk kaplak gelam ta super montore dong sing ngoyo yen nya akajap super gelam kanti tas 2 bulan super gelam dong sing 2 bulan gigi sing masuk rugi lah mangkin kayun palungo cokor dewo jaging reros sopir serap tanah sampun nikah sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu sire minap sampun wentan ring sejeronen arsal loh kok bertanya lagi paman kemudian mengelabin paling kemumain di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya kayak aja paman dia nyerap kengken Dagong kengken
titiang sampun dur. Titiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir sirap. Mas, Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan.